many of which to do with increased and improved trade between our two countries. And that has led to the opening up of the Chinese market. President Bosoro Ramaphosa wamba nga usaini wa pano za makwebo bukati lino na la China. Arona mtu anemene njia silinga zonda zawe uko zishumisa ufara zo silinga tabere ya shawara politiki nali horola ya Tshivenda ndia uri kaufaru Zihawks botuba zishumishwa zononga zi laptop na thingo tendeleki zabangu baulwane ba masipala wa Thulamela. Ndima tekwana mkololo wa matsira ukubatanganedza pano kama Mafhungo a Tshivenda ka SABC 2. President Bosoro Ramaphosa wamba ngabuledzani hazwa makwebo bukati lino shango na la China. Ramaphosa wamba izibe pala Beijing kala China ngama wanwa kadzulo libijwaho Forum on China-Africa Cooperation. Able to sign up to 8 agreements, many of which have to do with increased and improved trade between our two countries. And that has led to the opening up of the Chinese market for South African products, particularly with regard to beef. The importation of beef into the Chinese market kept fluctuating as a number of parts in our country were affected by various diseases such as foot and mouth diseases. So whenever such an occurrence would happen, they would ban the whole country. And we were now able to reach agreement that if there is outbreak of foot and mouth disease, it should just be restricted to one area and the country should not be banned. That for us is a great achievement in that it's going to lead to the increase of our agricultural products coming into China, and we should see increased production in South Africa. The other aspect, of course, is for manufactured goods and products to have an easier entry into China. We were able, through the agreements that we signed, that China would enable more and more manufactured goods from South Africa to be brought in. So that for us is an important development. Una unyanyua upambana naho marugano gudubi wa ofisi za masipala wa Thulamela vunduni la Limpopo ngabakiteka nyo ya mapolisa ya Zihawks ugudubi wa uho zoba hone ngamramusi mapolisa burumwandebe marugana na mabaribari ya zito za buyada ko abera tendara ya randa za milioni za fura tintihi. Zihawks botu bashumishwa zononga zi laptop na thingo tendeleki zabangu baulwane ba masipala vane bakatela na mngulu wa masipala uyo wa Thulamela bo masala makumure muroba. Mushumo kushabazwanda pangomu ofisini za masipala wa Thulamela apa doroboni ya Thoyando maduvana mabilo pelaho hoba huchibonala hushishi musi ba Zihawks bo guduba ofisini izo za chipida cha todisiso marugana na zito zwa buada shida kautolwa boro kontraka ba uvusuza zibada za pambana naho masipala uyo todiso izo zikotumanya na tendara ya 61 million waziranda musi chamba mabare chipinga chafala wako vendi 61 million ine 61 million yewe cherdeni kwa anganyolo ngamwa mirarwe rido ro ne wa 61 million uri reconnaita infrastructure ka upo hasho richi kwamba zvino ringava rishimisana cherdeni suka 35 million itoda nga chipida Badzi Hawks bari todiso izo stofisera kagara rushdo ndeme ya uvulera batumilandu. We seized an electronic device that will assist us to investigate the alleged fraud and corruption. Where amongst those devices we are including laptops, cell phones, and other external drives. Pamahoro manezi wotanganedza todiso izo. Sabora politiki neveda chichava ngeyonda riatakala richifo chifima polisa vodivonadza kana vajia zve vajia rirabela
thavha ya uri arona muthu ane milenzhe yawe u khou tshimbilelo yo silinga zwawe u khou zwi shumisa u fara zwo silinga. Thabelo yashu sa vhorapolotiki na ḽihoro ḽa IRC ndo ḽimela ndi ya uri kha u fariwe muthu. Zwo itea mulovha zwo ita uri nṋe vha EFF ri pfe ro takala uri zwino zwa khou ambiwa na mavharivhari ndone ri ḓo pfa uri vhaiti vhazwo ndi vhafhio ende arali vhati vha hone vha wanala vha fariwa riṋe sa EFF ri ḓo pfa ro takala nga maanḓa. Ho ḓa vha Hawks ri pfa uri vha khou thusa u ita uri ipfi ḽa dzi opposition ro katela na riṋe sa PAC ḽi kone u pfala. vha ANC vhone vha ri vho lindela mvelelo dza ṱhoḓisiso nga maṱo matsoko. A hu tou vha na vhuṱanzi vhune ra nga vhu amba uri hu na zwiṅwe zwingo tshimbilaho zwavhuḓi ri ḓo lindela zwezwo vha dzi Hawks vha tshi vhuisa dzi investigation dzavho uri vho wana zwifhio. Kusini kwa Lunungwi hune havha huṅwe fhethu bada ya shumiwa vhaṅwe vhadzulapo vha ri vha khou takalela mushumo wo itwaho afho u shumisa masheleni a linganaho miḽioni tharu dzi randa kha kontraka iyo. Yo thusa kha mafhungo a uri during summer rains ari tsha ita mafhungo a slipper a tsha usuba hafha. Yo thusa kha zwe fhedzi uri ari tsha kuri vho kona u bvela zwi vhango na mvula. Vha dzi Hawks vha ri ṱhoḓisiso dza zwiito zwa vhuaḓa kha muhasho wa mutakalo wa Limpopo dzi tsini na u ṱhaphudza. MEC wa zwa gwama na ikonomi vunḓuni ḽa Gauteng Vho Lebogang vha ri zwipikwa zwa mashumele a zwo ngo swikelelwa nga miṅwe masipala zwe zwa ḓo kwama na nḓisedzo ya tshumelo kha vhaṅwe vhadzulapo. Vho Maile vho amba na vhoramafhungo malugana na tshiimo tsha masheleni nga murahu ha u ṱoliwa ha mimasipala lwa 19 u mona na vunḓu ḽa Gauteng. Fhedzi vha ri ho engedzea nga phesenthe 5 ha mimasipala ye a kona u ṋekedza zwitaramennde zwayo zwa vhukuma zwa masheleni uri zwi ṱoliwe. Naho zwo ralo Vho Maile vha khou kwamea nga mimasipala ine a sa khou tevhedzela milayo ya u renga zwithu. Greater agencies required from accounting officers, mayors and members of mayoral committees to address service delivery challenges. Should intensify their quarterly assessments of performance information. Council oversight committees should hold executive leadership accountable for the implementation of service delivery plans. Vhorapolitiki vha khou kwamea kha zwiito zwa vhuaḓa ngomu kha nḓowetshumo ya u fhaṱa. Izwi ndi u ya nga ḽiṅwe dzangano ḽa vhoramabindu ḽine ḽa wanala ḓoroboni ya Durban ḽine ḽa pfi Amadela ngokubona. Tshigwada itshi tshi khou ṱumanywa na u thithiswa khathihi na u tshoṱelwa ha vhashumi fhethu hune ha vha hu khou fhaṱiwa hone. Fhedzi itshi tshigwada tshi khou hanedza uri tshi a kwamea kha zwiito zwa dzigenge zwine zwa khou shumisa maitele a dzikhakhathi u bvya dzikontraka dza u fhaṱa kha khamphani dza u fhaṱa vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal. Zwi vho dzhia miṅwaha yo vhala u bva tshe zwo ṱhaselwa ha nḓowetshumo ya zwa u fhaṱa zwa takutshedza. Vhadzia vhutshinyi vha dzigenge vhane vha ḓivhidza uri vha wela kha zwigwada zwa vhadzulapo vho tshoṱela fhethu hune ha vha hu tshi khou fhaṱiwa vha tshi khou bya uri vha badeliwe masheleni a phesenthe dzi swikaho 4 dza mukovhe wa thandela. Nga ṅwedzi wa Fulwimahoḽa vha muhasho wa zwifhaṱo ḓivhadza muvhigo wa zwiito izwo zwa u thithisa thandela dzi paḓaho ḓana 60 nga tshivhalo zwo ḓurelaho muvhuso masheleni a paḓaho rannda dza biḽioni dza 40. Tshigwada tsha zwa vhubindudzi tshi vhidzwaho Amadela ngokubona na tshone tshi khou pomokwa kha milandu iyi. Fhedzi vha tshiimiswa itshi vho tou hana vhadadadza. I need to clarify something. We are not a construction mafia. We are a business forum and we are registered with CPIC. We are legit, you can check. We agreed with all forums that members must be registered. Vho Mnyandu vha ri tshifhingani tsha murahu vha vha tshi zwi ita fhedzi zwa zwino vho zwi ṱutshela. Vha ri hu na vhathu vhane vha khou tou shumisa dzina ḽa vho ṱhasela vhoramabindu nahone zwo no bva nnḓa tshanḓa. It's illegal to demand money from anyone. Whoever does that and claims to be a forum must be arrested. We get contracts, work on sites and get paid for the work done. Vho Mnyandu vha ri na vhorapolitiki na vhone vho ḓidzhenisa kha zwiito izwi. Government doesn't want to sit with us because they know that some politicians are involved. Politicians have and want tenders, so they know that they will be exposed if they meet with us to find a solution to this mafia problem.
vha madzangano a khamphani dzi dza zwa u fhaṱa ndi kale vha tshi khou ṱahisa khaedu yo ambarelaho nḓowetshumo iyi. Vho Mnyandu vha ri vho ḓiimisela u farisana na mapholisa u fhelisa zwiito izwi. Zwa zwino ri vha vhupfiwa ha vhaṱaleli nga zwa u theliswa ha vhoramabindu na vhadzulapo u itela upfi vha khou ṋetshedzwa tsireledzo. Nṋe ndi vhona ungari zwi nga fhela arali mulayo wa nga khwaṱhisa tshanḓa ngori ndi soko pfha ungari hezwo zwithu zwi khou yesa nga nḓila ine ho to sala uri hu to iwa na zwikoloni ngauri nahone vho no thoma u dzhena na zwikoloni vha khou thilisa maprincipal na vhane vha zwikolo uri vha tea u badela. Zwino soko pfha ungari mulayo kha u sumbedze vhuhulwane hawo u vhona uri hayo magevhenga oṱhe a fariwa. Ndi vhona unga nḓila ya khwine ndi ya uri vhanevho vhane vha theliswa vha tea u wana nḓila ya u luma tshipholisa nḓevhe uri mulayo u kone u shuma u tshi ḓivha uri u shumela ngafhi vhaiti vhazwo vha laṱiswe. Nṋe ndi vhona uri zwi nga fheliswa nga mapholisa vhone vhaṋe arali mapholisa vha bva fulo vha shuma vho ḓifunga vhaiti vha hezwo zwithu vhoṱhe vha fariwa vha sa fhiwe beiḽi. Ndi vhona ungari zwi nga fhela tshoṱhe ngauri na vhane vha khou zwi ita kana na vhane vha khou nyanga u zwi thoma vha nga pfha vha tshi ofha tshanḓa tsha mulayo. Nṋe ndi vhona uri ha mafhungo a u hombokiwa ha vhadzulapo masheleni na kha vhoramabindu vha tshi itela uri upfi vha khou tsireledziwa zwi siho fhethu, ndi vhona uri zwi nga fheliswa nga murahu musi kha musi muvhuso u khou vha na mafo a u pfumbudza vhathu uri hezwo zwithu a zwiho fhethu vhathu ni songo tshaḽiwa masheleni. Matsina vha songo vhuya vha ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha ri bvele phanḓa. Minista wa zwa mitambo vhutsila na mvelele vho Gauteng Mackenzie vha khou pfulufhedzisa miṱa ya vhahali vha mbofholowo vhe vha vhulungwa nnḓa ḽino shango uri vha ḓo vhuisa masalele avho uri a ḓa vhulungwe fhano hayani. Vho Mackenzie vho ṋekedza maipfi a ḓuvha fhaḽa Freedom Park sa tshipiḓa tsha u rwela ṱari ṅwedzi wa vhufa. Nga nnḓa izwo vha ri vha ḓo fhaṱa tshiga tsha u elelwa vhahali vhe vha vhulungwa mavhiḓani a songo ṱaluwaho. Vha ri hu na maano a u shandukisa maitele a u vhuiswa ha masalele a vhahali vha mbofholowo vhe vha lovha nnḓa ḽino shango nga tshifhinga tsha muvhuso wa kale wa tshiṱalula. The most poignant examples of our heroes in foreign land. And I said to him, why has it not been done? It cost a lot, Minister. I said, you see, the highest cost any individual can pay is with his life. There's no higher cost than paying with your life. So as a minister, as the minister, I'm not going to be told it's expensive. I don't care how much it costs, but they must come home because I understand the pain of dying without knowing what happened to your loved ones. Muṅwe mufukadzi wa ngei vunḓuni ḽa Limpopo vho ḓithomela mushumo wa u vhumba. Vho Tshilo Malange vha miṅwaha ya 40 vha fhaḽa Mpheni nnḓa Louis Richard vha ri vho ḓiimisela u vhulunga mvelele ya kale na kale ya Vhavenḓa ya u vhumba. Vho Malange vho vhumba zwithu zwa mavhaivhai zwo fhambananaho zwine zwa nga dzikhali, dzimvuvhelo khathihi na zwiṅwe. Ndi kale musi Vho Tshilo Malange vho tutuwa dzangalelo ḽa u funa khathihi na u vha na vhukoni ha u vhumba zwe vha zwi guda kha mirafho ya murahu. Lwendo lwavho lwa u vhumba lwo thoma vhuṱukuni havho shangoni ḽe vha alutshela khaḽo. Ṱhuṱhuwedzo ya u vhumba vho i wana kha mme avho na makhulu wavho vhe vha tshi ita zwa u vhumba. Zwa zwino Vho Malange vha vho vhumba zwithu zwa sialala zwa tshizwino zwino. Mufumakadzi avha vha vhumba vhe hayani kha luṅwe lufhera lwa u vhumbela khavho. Vha shumisa vumba u vhumba zwithu zwo fhambananaho na dzikhali, ndilo, dzibigiri dza maḓi khathihi na mvuvhelo dza maluvha. Uri zwi swike hafhaḽa kha iḽa final product ndi kha hedzi khali dza vumba ḽine ra tou bya fhasi ndi vha ndo dzi wana kha vhathu vhane vha vhumba sa vhakegulu vhane vha wana Mukondini, vho Feye Bomu, vhane vhathu vhane vha shuma nga dzikhali, vho Amashamba, ngo to ralo ngo to ralo. Nṋe ndo dzi dzhia kha ndo dzi renga ndi kona u dzhia dzi kilasi nda khatha nda nambatedza dzi kilasi zwi tshiyana ngori khala dzine nda khou ṱoḓa uri dzi vhe hone hafhaḽa kha khali ndi dzifhio.
na dzigiraundi dzine nda khou funa dzi shumisa hafhaḽa kha khadi ndi dzifhio. Zwo dzhia miṅwaha minzhi uri vhafumakadzi vha muvhumbi vha swikelele mimaragani, vha ri vhathu vha tshi dzhia unga vha khou vhumba zwithu nga nḓila i sili. Hezwi nṋe ndi tshi dzhia maboḓelo ngo zwi sathu a zwiho a zwi athu itea zwo sa kone zwo sa uri zwi wanele huṅwe fhethu abantu zwi vhea nga nḓilani. Zwino hezwi nṋe ndo no dzhenisa maboḓelo hafhaḽa, ndo no ita dziṅwe pennde, ndo no dzhenisa na dziṅwe dzikhala, hu vho tshipfi ndi tshinya mvelelo ya Tshivenda. Vhutsila ha Malange zwa zwino ho dzhielwa nzhele na u takalelwa u mona na shango na mashango ḓavha vho no rengisa zwine vha vhumba mashangoni fhambananaho, hu tshi katelwa Italy, India, Portugal na maṅwe mashango manzhi. Ro tou ḓa ra thuswa nga department ya leader ye vha ri dzhia vha ri sa Durban nga tshifhinga tsha musi hu tshi khou vha na hezwo zwa dzi cooperative na dzi function. Ndi hanefho ra thoma u vhona uri tonga heyi business hange ndi ya tshimbila. Vhadzulapo vha vhuponi havho vha khou takalela vhukoni ha Malange. Muṅwe wa vharengi o vha o takala vhukuma musi a tshi renga mbuvhelo ya maluvha khavho. Zwithu zwavho zwa lilie zwa tshililo ndi zwithu zwo nakesaho nga maanḓa ene zwi cheap. Ene zwi cheap zwo rali zwi muṅwe na muṅwe muthu ya kona u zwi afforda. Vho Malange vha ita zwa u pfumbudza vhathu hune vha gudisa vhafumakadzi na vhaswa u mona na vhupo hune vha dzula khaho. Vhazhendedzi ḽa zwa vhuendela mashango na dziphakha vunḓuni ḽa Mpumalanga khathihi na vha Sun Parks vha khou khwaṱhisedza uri nḓou dza rathi dze dza vha dzo shavha mulovha vhugalaphukha Kruger dzo dovha hafhu dza humiselwa murahu. Nḓou idzi dzo shavha vhugalaphukha nga murahu ha u huvhadza muthu ḽidzili vha ri ndingedzo dza idzo uri dzi humele vhugalaphukha mulovha dzo kundelwa vha ri tshiṅwe tsho vha balelisaho ndi vhadzulapo khathihi na vhoramimoḓoro. Hu pfala zwa uri o ḓo ṱanḓo pfala vunḓuni ḽa Mpumalanga nga kha luhura lwa Phamveni. Nzalamo wa miṅwaha 17 o ṱoḓa u ṱangana nḓou tshi dzwala musi nḓou i tshi muthasa o huvhala kha khana hezwa sia fafhu ḽawe ḽa Tshamonde ḽo huvhala. Ene muṋe a tshi amba uri nḓou yo mu wana a songo humbulela na zwino u tshi o farwa nga Nowa Gudu. Tandra masin'wini collecta matamatisa and then va busy phone swa xinkarhanyana swa call. And then after minutes ndo va ndzi va scream loko ni languta ndzhaku kasi ku ta ndlopfu ya n'wanuna and then ni phula ta xihlahla se ni hoxa hi xona loko ni zama ku pfuka i ta ni tlakula xihlahla lexi a yi ni hoxa kona and then ni kotile escape because a ku ri na vanhu lava ri le kusuhi. Vabebi va Ndzalama va ri va ko takalela uri o kona u xava. Ndi twa se swi ri ngcono ka mehe tolo vhele a ni nga swi twisisi ku kahle ku humeleleni mara ni swi vone ku xikwembu xi kahle hi ku ni tlele na ye kahle a pfuka a ri kahle hi vuyela xibedhlele va mi pfuna hi ndlela leyi va nga mi pfuna hi yoho. Ndi titwa ni ri kahle cause vutomi na byi vona bya ha ri kona. Vhazhendedzi ḽa zwa vhuendela mashango vunḓuni ḽa Mpumalanga vho khwaṱhisedza uri nḓou idzo dzo humiselwa vhugalaphukha. As Mpumalanga Tourism and Parks Agency, we can confirm that all the 6 elephants went back to the park, and we also want to make a plea and appeal with the community not to disrupt or disturb the authorities when they are doing their job. Zwo ḓiralo vhazhendedzi vho ita khuwelelo kha vhadzulapo vhane vha khou dzula tsini na vhugalaphukha uri vha ṱhogomele zwifhinga zwoṱhe. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a ikonomi hune rannda ya vhonala i na nungo hafhu musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 17 rand 72 cent, bondo ndi 23 rand 32 cent, euro yone ndi 19 rand 63 cent, ula ndi 1 rand 33 cent. Mikovhe phala JSE inta. Kha zwibveledzwa musuku ndi 2512, platinum ndi 932, oil songo kunakiswaho ndi 73.81 dollars nga fagi. Mathina bva kha nṋe mukolo wa matsila ndi rengeni nḓila ndi khou enda madekwana avhuḓi
matekwana kha ri mbo ḓi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matekwana a ṋamusi matekwana ano ko vhonala singo ro ko swenda sulu la ru ko swenda lu khou ya fhala thungo ya bupfaṱuvha ko dovha hafhu ra vhona makhonadzi ya mashotha sikati ane anga kha ḓi phela fhala tshipembe ha shango ko vhonala mimuya ine ya khou vhudza hari musi tshirolosa fhala tshisikini tsha shango musi tshirolosa hafhu matshelo ḽi tshi tsha nahone ri khou vhona ai wa mutsho mvula u tshi khou bikwa hafha fhala khunzikhunzini ri khou dovha hafhu ra vhona fhala vunḓu ḽa KwaZulu Natal hu na khonadzi ya mashotha sikati ane anga kha ḓi phela na mimuya ine ya khou vhudzula nga vhuhali ndi ngazwo ri tshi khou vha tsivhudza uri matshelo ḽi tshi tsha ai wa kha vha lavhelele mufhiso wo kalulaho vhukuma ndi uḽa mufhiso une wa ḓi anzela u sia maḓaka a tshi khou uswa musi ri tshi lavhelesa hafhu ri khou vhona ai wa mimuya i khou dovha hafhu ya vhudzula nga vhuhali phendela shango ya bupfaṱuvha kha ri mbo ḓi lavhelesa dzi temperature dza fhano ṋamusi ri ḓo thoma nga vunḓu ḽashu ḽa ngeno Gauteng ri khou bikela hone dzi temperature dza vhuḓi vhukuma ngeno ḓoroboni ya Johannesburg a tsini ha Pretoria dzi ḓo gonya fhala kha 28 Springs hone ndi 26 Vereeniging ndi 27 kha ri mbo ḓi tsa hayani vunḓuni ḽashu ḽa Limpopo ri lavhelese fhala Musina hune ri khou vhona ai wa dzi ḓo gonya dza swika fhala kha 33 Giyani Thohoyandou na fhala Tzaneen ndi mutsho wavhuḓi vhukuma madekwana ṋamusi khathihi na matshelo Polokwane dzi ḓo gonya dza swika kha 29 Bilavila ndi 33 Lephalale nahone ndi mutsho wavhuḓi une khou bikwa madekwana ano vunḓuni ḽa Mpumalanga madekwana ano ai wa ri khou vhona dzi temperature dzavhuḓi fhala Mkhondo Mbombela Skukuza tsini na fhala Mashishing kha ri mbo ḓi ya fhala KwaZulu vha songo hangwa ndi fhala ra vhona hone lutsingo lwa murotho ru tshi khou swenda ra dovha hafhu ra vhona na khonadzi ya mashotha sikati ane anga kha ḓi phela madekwana ṋamusi khathihi na matshelo Eastern Cape nahone ri khou vhona mutsho wavhuḓi madekwana ṋamusi fhala Mthatha Komana tsini na fhala KwaNojoli musi ri tshi ya naḽo ri tshi rwasa fhala vunḓu ḽa Western Cape vha songo hangwa ri vhona ai wa ndi mutsho wa phepho une wa khou bikwa Laingsburg na fhala Riversdale Mossel Bay hone ai wa dzi temperature dzi fhasi vhukuma madekwana ṋamusi Tevhula Kapa ri khou vhona dzi temperature dzavhuḓi vhukuma fhala Calvania ha tsini na fhala Kuruman DR nahone ndi mutsho wavhuḓi vhukuma Sutherland hu nga kha ḓi rothelwa vhukuma madekwana ṋamusi kha ri mbo ḓi ya vunḓuni ḽa Free State nahone ri khou vhona fhala Bothaville Kroonstad na fhala Welkom o mutsho wavhuḓi vhukuma madekwana ano musi ri tshi rwasa fhala vunḓuni ḽa North West nahone ri khou vhona mutsho wavhuḓi u tshi khou bikwa fhala Mahikeng Rustenburg na fhala Ottosdal musi ri tshi rwasa fhala Klerksdorp nahone ayo kha ḓivha na lupepo nyana madekwana ṋamusi fhedziha ḽi tshi ṱa matshelo dzi temperature dzi ḓo gonya dza swika fhala kha 31 Bloemhof nahone ndi mutsho wavhuḓi Taung nahone u ḓo dudela na fhala Vryburg musi ri rwasa na fhala Tosca nahone ri khou vhona mutsho wavhuḓi u tshi khou bikwa madekwana ṋamusi ai wa ri rwasa fhala Vryburg nahone ri khou vhona ai wa nga kha ḓi vuwa hu na makole heḽi no ndi komba kha vhe madekwana vhuḓi